Bekeng ya go feta re lemogile gore ngwako wo ma-PPC a o botsefaleditšego bommaagwe o kgausi le go fela e ka ba re tla mmona a tia kati ge ba seno fetša go aga a re bjale gona o phethile ka legae la gabo gona o tla hlwa a dira eng ka gore o tla be a se sa kgorometšana le kiribane mekgotheng ya dikagong a re kweetša kgaolo ya beke ye gore di reng. Thabela go lena badudi ka monka ba dikagong e sa le nna wa lena ka metla o le moratago DJ Mega Builder le amogetse go nana go lalela mamoratwa Boudadeng le hono go khasha rena we khetha re khasha le ka ntla ka phaphoshi khasho le nkola ga botse ke OB re ga re go lebenkele la Bathusi Hardware le le la monna wa banna yo ka moka re motsebago e leng Tate Mothusi motlhankedi wa setšhaba sa ga borena wa go tšea ga botse le go feta motho go tlala ka tsebo ye reng ge re moseba ra re yo ke pukutlotontšu ya samente go a thabisha ka gore le gono tlemo ka memo ya ga PPC Cement moletlong wa go bitsa gore ke going beyond with Sure Rewards ke sepela fa le mogoma ga windmill go tswa PPC re o amogela mo dikagong FM le nana go latana la mamorato la Boudadeng ebile re le ba go kgonne go fitla a ke mpotse gore re le fa le gono. Hey, ke a leboga Mr. Mega Builder. Dumelang batheeletši le ga ile gore ga ke na bonnete ba gore go na le bao ba theeleditšego ka gore motse ka moka o geregetše gona mo go ba le rena. Re go botse nnete ke bjalo ka baka la gore ba ba ka ba theeletše ba sale tseleng ya go tla gona fare leng gona ka baka la gore moletlo o ke mokete o mogologologolo ga se ka bona badudi ba dikagong ba phuthana lefeno le tee ka tsela ye le ge kgoši le a wa bitša gothe anke o tlala ka tsela ene. Hei ga botsebotse ebile ke ena kgoši ka se bile a re memileng rena ba PPC gore re tle re sepetse thutohlahlo ye ya go dira ditena re rute badudi ka bohlokwa bja samente sa quality go tele meago ya go dula lebaka le letelele. Mogoma re wenbele mongwe a ka botšiša goba mohlomong a phega ka la gore re dutse re agabe ngwako ya ga borena ntle le go tlhatlhiwa ka dithutotlhahlo tša mohuta o le gore le kgono le rata go tla ka thuša mohuta o. Ai yeo ke potšišo ye botse ntle le go kgotla mang ka leihlong e fela ke bone dintlo tše dingwe tšeo di le go kgausi le go wela batho ka gore di laetša gabotse gore di agile ka bošaedi le gore mošomo wa bona ga o tsebalege kudu lefelong le sa pele dithutotlhahlo tše di tloga di le bohlokwa kudu ka gore di ruta batho ba ga borena ka ga Sure Range go tloga go Sure Build go ya go Sure Plaster re ba ruta gore ba dire bjang ba lekantšhe bjang le gore ba tle ba be le dipoelo tše di botse tsa go swana ke ratša quality. Ke nnete seo gopoe mo ena ka re botlhokwa bja go dira dithutotlhahlo tše go phatla le dinaga tše ka moka tsona ke bofe. Gape wa tla wa nthuntšha wa kwa rena ke gale re le ka mo dikgwebong tša disamente lebaka la go lekana le mengwaga e 130 mme ke maikarabelo a rena go netefatša gore bjalo ka PPC re agele go bopa metsi yeo e tlago go ba gona nako e telele ye e sa tlago rena re retwa kudu ka taba ya telefatšo mme re ithekgile ka lelapa ge re ena le mengwako ye e tilego re na le bonnete bja gore re tlo ba le setšhaba seo se golago gabotse se ena le kgatelopele ka gore mo PPC e bang gona re itshamile ka la gore moloko ka moloko o hulege thuto ya tšasamente ke engwe ya tšeo re di etišitšeng pele ebile ke seo re kwago re ena le maswanedi a gore re se direle setšhaba go bonala e ka o mongwe le o mongwe fa o re PPC gotlhe ke bona le ema go tloa go bona ba digotlane go ya go batho ba golo ke mebalabale ya ga PPC kua le kua ebile le lena le tlile ka pese ya lena a re raloke le tla kgwebone. re rata go bona re šomišana gabotse le ditšhaba tšeo re di hlankelago ke ka fao o bonang letšatši le e le letšatši le legolo la PPC sa gore thabiša le go feta ke gore letšatši le ke la lelapa le pese yeo o bolelago ka yona ke pese ya o mongwe wa boragwebo ba gona mo motseng re šomišana le mongwe wa yona pele ka lesolo la rena la go swarana ka diatla le setšhaba la go bitša going beyond with Sure Rewards ene o laetša yo mongwe le mongwe a bonala a le beyond le lena guys. Re swanetše go ba beyond ka nnete ga re a swanela go dira dilo ra di gomela gare ebile gona mo mesong re fetša go dira thutohlahlo ya go dira ditena gona mo Mothusi Hardware ka mantswe a mangwe setšhaba se se golegile kudu go tšwa moketekong wa 13 le gono ga go nnete ya go phala yeo re thomile mo mesong ka thutohlahlo ye ya go dira ditena mo re beng re fana ka thuto ya go tsenelela mme re dumela gore ba golegile kudu ka yona re holofela gore ba rutegile bjalo ka ge re bona gore ba setše ba kitima ka dikiri ba etša go tlala ka disamente tša PPC
ke re dikarikana tša ditonki ebile re kwele ka ntate Mothusi a re bobolokele bja gagwe ba PPC bo tlabe bo sena selo ka ge batho ba bantši ba rekile disamente tšeo a di litetšego gore di dilibariwe bekeng e tlang le rena le kgono re kgonne go putsa bareki bao ba kgonneng go reka ditšweletša tša rena go bonala e ka motse wa dikagong o fahlogetše taba ye ya gore PPC ka e no sepetša dithutohlahlo tša mahala tša go dira ditena le thuto ya samente ipya le gore bjale e ikwešiša gore PPC ke quality bjale nke o nagane ka metse ye ya mo motseng yeo e tlabeng e eme lebaka le letelele yeo e sa tlago ka lebaka la gore ba kgethile go sepela le Strength Beyond. ke go lebogile mme win-win ke kwa gore motho ba sefoka wa rena wa sefoka se segolo le kgono o ikemišitše go tobodišana le rena mo lenanegong le o seke wa šuta mo o leng gona mo dikagong FM ka gore o ka tla o wela ka gare ga taka ya PPC wa tla wa tlhafela wa ikhwetša maoto a gago a šetše a le setlhasiemi a re ka fane ka gorago ga fafatšo. He mona ma PPC ke gore go šomiša PPC cement wa napa go tšwela mogola he toro ya gago ya o agela mme wa gago ntlo ya gago ya ditoro ya napa ya phethagatswa. Au nnete fela o a tseba taba e dirileng ke PPC a ke tabataba go le botša nnete dilo tše ka moka tše bo santse ba dingwadile mma wa ka hle mme moa ka baka la gore ge nka be se yena a be di ka se diege tše bona ke thomile projeke ya ka re be re sena ebile re tlhoka eupša mma ba gatelela gore ke šomiše PPC fela ebile ke gopola ga botse ba re o nyaka samente sa go ba letlo ke nyaka samente sa ke re mogakolo bathong Evan o ra gore already o beantše a tseba ka ga samente se nako tše ka moka ai botse fela ke ithutile kudu go tša go yena le ntate Mothusi mongwe wa lebenkelele ba rile ka boikgafo bjaka mafolofolo le botshepegi aowa ke swanetše ke tsebe ka ga samente se sa mmapale ke re mengwaga ba re ke gale samente se se le gona ene ke kwele go leetong la gago o ile wa leka go šomiša samente sa maemo a faso ka motlhomo ke no re samente sa bomagogorwane mona a re sekaya mo epsa ke leboga go ba le motswadi wa go tshwana le mma wa ka yo a tshwarang thipa ka bagaleng wa tsebang go bolela ka sona samente se o phela a re PPC goba aowa o bona mosadi yola shem samente wa itseba bona o tseba le gore ye o šomiša mabakeng a ye o šomiša mabakeng a go tshwana le ya o mogele mabakeng a le nna ne be ke no nyaka wa gela o le dila ka ntlo ebile ke bitša project ke reng building my mom a house re leboga mme wa gago ka nnete go metloga e le e kgwatha pelo taba ya gago le sogana ka baka la gore o agela motswadi wa gago ngwako o bobotse ka tsela ye ebile ntlo ya gago ye botse e tletse gotlhe go ditirelo tša rena tša leago ke bola fa ka di-social media le ge e le gore ga ya fela re tloa re kgatlhwa ke seo šetse gore se bone le go tseba gore mogolo wa gago ape ba re ga o nnene eupša o tloa o kgone go aga ngwako wa gago mo botseng e tloa le tlholetšo kudu go dithaka tša gago and nke tse dikamoro tša labele tše kae e ba kamoro tše pedi fela tša boroballo kitšhinyana le kamoro ya bodulela ga bjale ke dikamoro tše hlano tša boroballe kitšhingwe e kgolo kamoro ya bodulelo le garage e tee gomme le kamoro ya bohlapelo ya go ba le ntlwana ya boitshwelo ka mogare ga yone tšeo ka moka ke diagile ka samente sa oledi PPC baagi ba bodutše tseba go ka gore hei lena ge le ka dio bona samente se le o ra re a sa toela ka mogae le a emiša waga re nyaka PPC ene re kwele re o thupile sefoka fa o ka kgona botse batšhetše ba rena gore na sefoka seo keng ntle le bothata PPC ba kwile ka sello sa ka goba ke re ka ditlhotlho tšeo ke kopanego le tšona ka boikgafo bjaka bampha mekotla ya 80 ya disamente tša PPC gore ke feleletše ntlo bamphile gape le kiribane ka gore yela be ke išomiša ile a ke re ba le bona lile la ma PPC ke ka lebaka la yona kare ke kgale ke ikgorobetša kiribane ye wena hle ene ke kwa gare e fedile dikilometara tša yona o di feditšene bolega dikilometara ka lefa go bjalo be ke sa dumele ge ntate Mothusi ba re ke tla go rwalela ka o diela delivery kare a ke nyaka ka tsela yeo ka tsela ke a itšhudulla e re ke dio iphušang ke tla ikgogela yona kiribane ko moka ke leo leina ma PPC ke winne le disamente tše 80 bjelo bona gore o itšhudulla ga gago o go diretše eng re se a re ka seke ra se bitša matlhatse bona o ithupetse meputso ya gago ya show rewards o tloa o tshepagaletse go samente ya PPC ebile e o feinela ma PPC monna wa fenya ditlhotlho tša gago ka moka tše bo o kopana le tšona le ge ba leka go rekišitša difonkong tša disamente wa gana wa tšwela pele o swareletse mo go PPC e lebelele ka tsela e le ge nke motlho mo o se o kgodi meputso ya show rewards mara sefoka se segolo e be e tlo ba ngwakola wa geno mo botse wa go agwa ka samente sa mmapale o e kagetše bokgwa monna gomme o tla dula o na le khutša monagano
kgobokano mmao ke mosadi yo e le gorego o thabile ga bjale o tla ro nyakang ngwako wa gago o tiile ebile o tla o kgatlhiša monna PPC a se seo fela le bana baka le bana ba bona ba tla dula ka mo ntlong ye mengwaga ye e tlang ye metelele ka baka la yona PPC ye ke a ileboga tle go molaleng gore go ba moketekong wa PPC Going Beyond Show Rewards o le moreki wa PPC go a putsa ma-PPC o thupile le go feta mme o lebogile mmagwe ka seo batho ba ithutile le go feta go tswa moketekong wo wa PPC e ka ba ke eng sa go latela sa PPC go ba mohlomongwe re re ke eng sa go latela ka ma-PPC ka gore Shifawe mahlatsa a gagwe a ketima gotlhe matšatši a ka lebaka la go tshepagalela PPC a re se lebale go kopana gape bekeng ye tlago go kwa gore mmamorata wa rena ma-PPC o tla ka dife kgaolong ye e latelago etela letlakala la rena la Facebook PPC Africa go tee le mo go Twitter @PPC_Africa Instagram go @ppc.africa go gata tema phadišanong ya rena ya beke le beke mo ka go ithupela difoka tša beke le beke wa ba le sebaka se sebotse sa go ka thupa sefoka segolo ge re ya mafelelong a tshwantšhetšo ye PPC Strength Beyond